yup matie kabino la kelia ye Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju mati lobaman. Sam's Snacks, noa pora mamite. Ajolo in mitekana One Low TV udi kumatin anya Pat Robert Larubi kit machengwini wabedi segment pa mia chen ma chakoki nipo wa aki nipo wabino ngoma tika time itenglo ma pat ma wabedo kanywan ki Emma Akwero walolo kumji mapigitego mobedo katime i Uganda ma ikene ubedo kwero neno pamon mobedo ichiru Hura District utuma be Sara Dong banane chalo udugudong tie chokwedwa i studio makono enbe mirometi kitijma mege Kid macheng juini wachini polkare lok berutie ngoma tika timetin lok timatek la wo bedi parliament may noni project mo tima ke karo kwede ma po beru bete twal ma dutela choli pego beru kitam mati no mirogen eno mete resolution for pe karo kwede ento wameti waniang matut ka watika wachini lonyo pa choli mudong ene ngom pa choli ento en ngom pa choli cheli bene kitika tich kwede iyo marach do lo dutela te kwaro o lo ento jomo kene fot chalo gubolo gwenge yetgi ber chalo aweno studio atiki welo ario nomero betki honorable okin pipi mi konyowa mi nyai loke matut ento watiki honorable James Ochola obomete ki wachwa kuku ilokum ngom ki jimma tika yela choli mapat ki chapu ngom baralo benatika nyo ila mo tikning ingarabene watiki honorable Mugisha Acholi gen bene en bene obanyao lokum ngom studio bene o numero betki ruot mamegwa ento watamni waket en obedi itema nok ma waigamo tamme gen mawara wakero bero ka kok e wiyama chaweng mimi yotam mati malupe ki koko kido tioko pero yela choli studio ye wajol honorable James Ochola James Acholi afo la dit Robert Mejola One Team, One Luo TV, Melok, Ikara Mekwa, Acholi Magitia Nano TV, Kubedi, Ilobo Mapapat, Gipajo, Botwa, District of Duchu, Mi Acholi, Ki Acholi Magitia, Kampala Kany, Magitia Nano One, Anafoy Jola One. Studio. Yes, Honorable Mugisha. Afo matako mera pat. For mera speaker mela mo district local government. Afo One Luo bana mejo one TV. Mega kwachwa loan wa winye. Bod loak mamewa mageti pajo. Loak mamewa gi mageti kaberu ma padi i Uganda kany ki mageti wako. Ya yom tutran ni tien wono jolo wan we bion kakate ki lok ma wiye dong ene kero ge kama leng lok ma kwa loak. Lok manano lokom ngom lok manano jam ma pari ci ya yom to twan le wono jolwa ana foy mata ana tie nyaake lon Mugisha John Priest councilor ma big ma chunke lwa ma Jan sub county ipade district local government ana foy mata Yes, for Matek, politika neno One Low TV di kumatin kit machenju ini atawani piratek kit mwenye gena nyoteo Honorable James ikar mo karangej aberka lupo ngom may beru katime mi achel oberu lokum kuko mingom ma oberu tek twal bori kawati wachi kuko mingom pati wajni kipika chato ngom ketika chato ne jomatika donyi ngom ketika donyo jomatika yen ketika tonge mabele igen arone wanene political syndicate kinokane imokane bano beru tie ini beru ka lweny maraj ikum lokum lweny beru ka lweny matek ilokum balu kaberu murumuwa loka ngom ento lo duanyane mokane tamane gware ini mara lwenya ini met waniang pero maloni ngo ke ko tika time lamo the date Robert pero mengom ya chuli ikarema wana don uno lok me kuku ngom petit mater ento ikarema wan chalo kaka chuli wabine kam
en madong wadok pajo pero me ngom udoko polo mi achiel en ekinwan kaka at iya chuli eno dok ot lwenyo gi dok ot miri marach a miri me lweny enene miri me charo ngom bolurok pian wayam achuli pe lwenyo gi umine ilok me ka ini chero chalo welo gi miyo ngom ini beri ye mabere lok mo e kan pere now enene non kele wi wani ngom ni pero madong donye ya chuli matek ya chuli tigi ngom madong dit loyo weng wang dudu tie ya chuli antere meneno ti mateke pilo rok madong wonyo lim pero mena machiel ere dit pat ngom pa chuli giti ya one iwidiero pol kare ka wana ti pajo di wajani ni pero pa chuli ene a chuli pitian lokeni du tiano mamekwa mukene guberu London mukene guberu Kampala gitigi ngech an ngech gi maguno me fonye en kwan me or kwan ni gien gitamoni kagi dok pajo a chuli ma udongang magudeno pere kamni pe gitigi ngech mo eken gi charro gi wi ali gi goyo program ge kanye kuku me neno en yo wen en kuku me chat gi nomam gi chari pero mi achiel gitika designing project mage luoni forest reserve manu ma ngom pa chuli wen sub county district ko wen sub county munu walwenya watayo gi designing project muka winni irrigation scheme manoti ko got kanya pi bene pere ye ete noti ka chwala square miles me ngom ma dip maka jano ge kwanyo ge ngom meruni inoni population ka beru dong pere mukene tie ene lok me ranges. For example, Achua Ranch, the original boundary, Mount of government to Beruka Tikere. Ete no ko bere peramado di amo. Lok mo tika no ne Achua Ranch ngolo la Achua, udonyo la mo. Mapno ada, pero mukere ene project mukere gitika kero ne mapenia ngarimo. Pour men wachiel mala wo beru ye. Project enetiga mako ngom ali mia dik ki Pierre Rio. I district me Lamo, i district me Pade, i district me Agago, gidong i vout Amoro. Chile with mako wan. Jimmy mukene me yako ngom. Ene beru pa balalo, lu leka en magit leka ko gi wuro ta. Ki goyo plan, i wilo diang, i pewa gi kamo achiel. Itika baru diang mediro ruot ngom mabere pe wage diang bere pe leo diang magi gimukene mapapat ene kwai pe kamati ya chuli ka ini winyo kanya teleti yema tek ya chuli kin kara gi kanyo dokot gi dokot no dok morini kimero gi yak ngom gi bora chuli mukene gi chato ko bot lurok magi tigi le muram walwe yo ikara wakele wa petition karma speaker me parliament futte honorable Rebecca Kadaga ene wakelo petition mama ndo komnyimu multi purpose irrigation gigoya project ete noni kakamo magi nyurni project ene konya lware ye peke en kaja wana penye ye ka wano objectives mo malenyo tian lok mo we project ene giker ko ngom peke ci wana wajino kong do chung wana kwet ento kwet ereni wanoni project ene no pe konya luak ento no kwanyo luak maromo alip gi ngwa mameki man pe ma dit la dit for James Mugisha watine no pe ko mingom kumbe longo akla mo watika bi pade ngom ki ko matika time mo football chero ngom time lo woni utika kanyene kining Loka laram afo mata komera pat ipade matero district kumbeti jom matika time maponi machel watie ke ngom ma chwaran ma ikarcha Acholi district manoke luana Acholi district omeo ichinga mente megwa kole ngom enoni chan makimeo o imaka pira beche labor makimeo unotie eka ali bichel we are born
kimi for 49 years makai itimo chora ko bedi dong list of ane dong otumo ma uno dong kai ngome ko bedi dong mior ke dwak kwena ke dwak bo luat magiti ken gang bot community eto ichawani dano magochiero kuno madong kitika kwanyone dun makelwane na break ma go expanding the boundary ma kwanyo luoge dano makubete maloko ni kafupa dano dugupe tian loke ni people magian they are the qualified occupant of that land nyo wingome ko be they are not landless kai bino e Acholi kama kan kelona Acholi refugee camp e pade sub county mara kama barak pamontie inone nyim barak ketugidero dano magatika getugero pamon ma kwanyo pol dano ko ichawane eneni tian lokani joni en maketika kwanyo gene geube ko gi kwen gube dok beru ka kwen and yet ngab madong ti kenyo ni uti gube dong wade ni en kenywale kenyo wana ayang kenywale kenyo wa me bonywale kenyo en no pengeyo kwena ke kome kama ene ake ie mapat ke kama gene ti ene so pe ko matika ti me en pata ya wini loko koma jam magbian tel lokangom wana ber kanongo dare dul mapat umera dano ber kabino e karma ke tika tongo yam ma ke tongo yam tare ya twaran ke cherano ke tongo yam no la bo par kono yam matiri kono yam madit ya ma wana chuli wa ko ke wangeni mo ma wan wangeyo ma charo mo dek mo wi mo acham waka ke nywale luteno ya hange gang parot ke wir ke mo ya hawa amene ke wir ke mo ya ber ke nano ke tika ballo ke our cultural site weho entika ke lo pero wan ngeyo beno tong beyo yan ma ke ber ka tong ma welle do nga winyu ki wanya kan welle ti la mallo ke ber tong ke bodway pade district lo track ma ke nano track ma ake kono le wit ma ko mera so ene duju jam ma ke tika ke le warem chwin yan wegine pe kan no yegen mo afo ka Chris now ka wadugu chen James article page ma mero penyi wa eni wakedo chal bok lok me cha ko neno pego pangom mi ya chulni tikening onyo tie dit la kwene nyongo moro matimane iwe amete apenyi la wo wano bedo wani kwedwu e parliament kama actually parliamentary group ma inoni la do ko yup obedo honorable Ricky ma en lobo ko chairman actually parliamentary group obedo ka doro nywere mo karo e project ma kwere ma project eni pol padana po niang onyo pigo ngey matot in James ine bedo chalo ngat mo korobila malok eni wanene fora mo achel mo beda telo tol matek mada achelu obeda tame gware kira chinjui wa mero tele makingan ento tele matika kwa nyungom ekas alibadek miario kiwiye kira la wo abunyi kwene anoni mada ke nero ngom pachelu ko achelu ki ngom maramo ekas adi onyo square kilometers adi ento ngarmona chiel ogamo ngom maramo eka amia dek pierre rio kiwiye lok eni karati kwe terati kwe wachakeni pm la penti yeben yes no to be specific lok mala wo obedi ikin actually parliamentary group ki professor achel makloni professor Ogenga Otunu gilma mirdan bonge ni professor Ogenga Otunu pat ki professor Ogenga Letigo ala dit pat apo penyi lok me pero pa project mautunu ukele ya chuli odonyo mateke mwagani wana beru ka wot ki APG members mi actually parliament wawire ya chuli ko wenka neno pero mengom ya chuli wachere gora poyo iteo kwat waneno pero matie ki goy ngom padano wengi fence wabile god goma wano pero benetie ge mero kwanya dano ge ngom abera waberu ye now look pautunu bino kitman bora limu sub county kana agi ye roru lunga choke ni dano tika wore wiyali chiwana no latiana chiel ma eno cho cha coordinator tigi chawa an chawa ereni mapping ngom nyo mako map mengom di kero tigi GPS kaw mako map mengom eni ro weng
nyuru square miles me ngom me project mano wigi ngom me pe gi ngej pe gi kero gi piny anu na tamo ni project ene tiga mako bora li mungu ken ma mako ngom beach ngom pa duat gi ngom par chele la wo ma jama do ngwana beri council la mo ko ilokom project pa tunu pian lo nyeu time igulu ni na mala dit His Excellency the President of Uganda Obiano Kalima wan em launching la bongit pa actually parliamentary bien ko matie ya actually pa jo gitika ko ni actually parliamentary ginge ulok edini ka ini neno cover book mala ditu kero uchoyo kero ni actually parliamentary u kero ni ruot achana kenyu ni kien gitigi nge giti stakeholder me project en ma ene kero ni ma ere pa wan gila mo logo agi agoro sub county ngom ali Piara Beach hectares Mount Urumero kwa jene gagoro me project erini ngom ali Piara Rio gila mo majipe sub county ma en mero kwa jene ngom ali bapa gi para bek game mala diti mero kwa jene gido ngom ali Piara Beach man mila mo keken kadong wa bire district mukene ni kekero total le bieno we ali mia dek mia rio ki wiye no James we are penyi ma football chere a break no matika neno kumbere wachini kake tika gamu ngom makete mero kelo don lobo woto wachini ngom ene pikra mi one ngom ne ne pe oti ye mo we oti ko yar ngomi yes gin mo wana ne ni dong pe ba pitian lokene utunu tika timo jimi ene ni kene gi jo mugo makit ki penya pian procedure me project nyot kita project woro kere chero ko district bo lutera me district ka lutera me district chwala ngeje sub county ka sub county chwala nge chero pin wa bot LC1 kanya area manogi chere yeni ento kong lok no kar gi bot MPs ma mekwa pien wala yer members of parliament giti duan luak ma pin project ma dip charo en ma mako no dan Uganda ni MPs gi riyon gi doctor ni lutua wan ba project o menwa professor ukero Afoi ka kwenye wan. Afoi mate wachinong yue manok wa maropi kawadugu wa mete ki program ki matika wate kwede. Kawadugu kenyu wa chako ki bot Honorable James matika explaining ngoki kome kiet momiro bet kwede. Aneno Mugisha chunyeti ye eto kong wanong yue kawadugu chian. Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sams Crisip obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sams timapo likine obero Crisits melayata, Crisits megonja, cookies, odi, berenge kimukene mapola ta. Nong jami pa Sams Snacks e supermarket duju matilo baman. Sams Snacks, no apora mamite.